Oke, teman-teman di semua negeri yang sekedar menghibur ring-ringan mending yang tembang tapi tegas sabar kirang langgeng senang kudonge sekarang menghibur yen kita bubuk gambalian yen kita rujak keharian yen ade-ade melalui ke bulan ampuraya beli kesengidan yen kita baju kehangan yen kita pikir bulan yen adi nage melalui ke Jepang ampurayan beli donen hidang adi benawang geginan beli sewayan dua ngaret badan adi benawang geginan beli sewayan dua tuli serabutan angide balik ken ragan hadini sabar malu napingin balik sabar malu terima janji gayang dibasuki kaki sinin ditagih hadi sabar malu angin awan dan beli dari kelemaran kangyan menghibur menghayal dados kolomerat kan hirau ning keajaiban Tuhan dengan kangyan bersabar nggih di benawang gedinan beli sewayan dua ngarit badan hadi benawang gedinan beli sewayan dua tuli serabutan pangide balik
Dadi kalau marah Aing Yesus mo Nika